çavere ber apo dibêje PKK Partiya Şehîdan e û yê kumanîne varoja şehîdin kedê gewreyê şehîdan e li ser xwîna û kedê şehîdan hatine varoja serî de jî li kesatiyê hozan şehîd mizgîn de me hemû şehîdê şoreşê bîrtînin me bejnê xwe ditewînin taybet jî şehîdê Meha Gulanê kesatiya heval mizgîn kesatiyekê hem hunermend bû hem fermandarekî yê şer bû hem di nava tekoşîna me de bî jinekê herê ku rolê xwe lehîstiyeke xetekê jinê azad bûye. Ji bo kesatiyê heval mizgîn bi xwe Batmanê ye. û salê dirêj yanî di nava tekoşînê azadiyê de cê xwe girtine. Heval mizgîn fermandarê eyaleta Garzan bû. Eyaletê li ser eyaletê Garzan disekinî fermandarekî eskerî bû. Hem hunermendekî bû, hem jinekê hunermend bû, hem jinekê fermandar bû, hem jinekê mirov dikare bêje kesatî azad bû. Ji bo navê heval mizgîn kesatiyekê her mînak bû, şexsiyetê xwe de mînak bû, jiyanê xwe de mînak bû. Heval mizgîn hunermendekê tinebûnê hebûn çêkir. Tinebûnê xweleqandin çêkir. Şert û zirûfê ku em bêjî mîna niha saz û teknîk û tiştekê wiha pêş neketibû, lê heval mizgîn nava hemû bêîmkaniya de îmkaniyet xweleqandin. Çêkirin yanî xweleqdar bû. Hegî heval mizgîn derbasî eyaleta Garzan dibe, her malekê diçûyê stranê xwe digotin, helbestî digotin, ew rihê netewiyetê hevala mizgîn nava millet de çêkir. Rihê welatparêziyê, rihê miletheziyê, hunera xwe hunera gel bû. Hunera xwe hunera şûreşî ye, hunera xwe hunera netewan e. Ji bo vê jî kesatiya heval mizgîn hemû milê xwe de tewam bû. Tewambîna xwe çi bû? Millet zor zor bandor bû. Yani wek em bêjin teknîka min nîne min nika ew stranê bêjim, min nikare ew kulamê bêjim, ya jî nikarim ew tiştê bikim nebû gel heval mizgîn. Her malekê diçû şaîl wê malê hebû. Her malekê diçû bi rêk û pêk kom dikin li bo helbestekê digo, stranekê digo, ew cemavir li hemû li wê kom dibû, zor zor bandorekî xwe zor gewre li ser cemavir çêkirin. Heya niha jî tu biçî eyaleta Garzanê, şûnê ku tu biçîne hemû jê xasiyetê hevala mizgînê hene. Dengê xwe qayt kirî yani. Bêjin hegî stran digotin millet hema diçû teybê xwe tanî ve dema û teybê kiçike hebûn û dengê heval mizgîn qayt dikirin. Digo bile ew dengê dîrokû li gel me bimîne. Ew dengê hêja li gel me bimîne. Belku me got rastî cihê xwe dilê gel de çêkiribû. Cihê xwe di nava gel de çêkiribû. Ji bo vê alê hunera xwe de heval mizgîn zor bû me girîng bû. Koma berxwedan êkemîn heval mizgîn êkemînek û jina êkemîn cê xwe komê berxwedan de girtî heval mizgîn bûye. Hîn dizanî zor zor stranê wê hene, ev stranê wê li ser welatparêziyê, li ser em bêjin taybetî jî li ser şehîda, ser heval egîd, li ser gêrîla, li ser jiyanê, li ser gel, hemû stranê xwe mirov dikare bêjin hestê şoreşgerî bû, hestê gel bûn, hestê welatparêzî bûn, hestê netewiyetê bûn, her stranekî xwe rastî jî însan dikişand xwe. Her stranekî heval mizgîn mirov dikare wekî rihekî netewiyetê tê de bibîne, rihê mirovatiyê tê de bîne, rihê hezkirinê tê de bîne, aşqa jiyanê tê de bibîne. Hunermend ew bû yanî. Ew bû ku mirov xwe wekî perwerde bû. Her stranekê hestekî zor zor cewaz bû te çê dikirin. Eyne fermandariyê xwe yê şer de jî heval mizgîn we bû. Di alê teqtîk de, alê ku şer de jinekî rêveber bû. Jinekê êkemîn eyalet komutanî kiriye li Mêrdînê kir. Piştî Mêrdînê jî derbasî eyaleta Garzanê bû. Yani dişûna heval mizgîn eyalet komutanî bûye. Ew serkarê şer bûye. Şer rêvebiriye. Hem hevalên piyav, hem jî hevalê jin. Ew eyalet hemû heval mizgîn bi xwe rêvebiriye. Belku me got kesatiyekê zor cewaz bûn. Alê ku em bêjin textîkê şer de, alê xweleqandin de, alê hemû mila de yani. Em bêjî di nava şer de jî dîsa diçû nava cemavir de. Komîtê xwe çê dikirin, milîs çê dikirin, em bêjin her gorenkarî, her xebatê xwe de gorenkarî çê dikirin. Tiştekî em bêjin dibare bikî nebû. Her tiştê xwe gorenkarî çê dikirin. Her şûnekî gorenkarîkê çê dikirin. Heta niha jî em dikarin bêjin hê jî li gelê şûna milîsê heval mizgîn hene. Komîtê wê hene, xebatkar hene. Dîsa em bêjin wekî rê hevalê wê koma berxwedan li her salê ku heval mizgîn bîrtînin ew peyman didin ku ew xebatê ku hevala mizgîn kiriye nûvî de nemînin.
هوا المزگین شر و خبات جهف قط ندکر ندگو اوه اشته اوه شر عسکری اوه سیاسی بو نبو طیبت مندی هوا شهید مزگین هر دو کار تک دکرن هم خبات لشکری دکر هم خبات سیاسی بو بیگ و بو دگو او خباته و هف تمام که بویجی مگو هگید نوا گلده بو قمیته و ملیسه و همو تشته اوه چه کربون هگید نوا شرده جی بود دیستا نوا شرده تاکتیک شر و ام بیجن اکونومی شر و همو تش دیستا وی درست کرن ام بیجن گازی ملی ساده کرن چه پیوستی هیا چنینه لحمو او شاخه اوی آریکاریش بو وان درست کرن مگو بلکو همو ملاده خو حاضر دکر آلی ری و برتی خوده جیبو به حوال مزگین راستی جی کساتیه که پر مینک بو اگی درباسی گارزانی جیبو او سال زور زحمت بود زوری تنگاس بی پر امبیجن بی امکانی هبو تشتک نبو وکی گریلا زور زحمتی دکشاندن همو ملی خواده زحمتی دکشاندن آلان ناز دکرن امبیجن او شونه ناس ندکرن امبیجی خلق ناس ندکرن تازه در بازبین او ایالتی چی ببو لی هوال مزگین آستانگی نناسی همو زوری همو زحمتیا هوال مزگین لحمو تشتاده نتنبونی هبون دخلقان چه دکر جبوه سال 1991 ام مگو درباسی گارزان بو پشتیویجی هوال مزگین نوتو دودوی مانگا گلانه هکی درباسی خباته که دبه کاری که به هبو گرک درباسی ملی تطوانه بیا هوال مزگین درباسی شونه که دبه و داره هم دستی سیخورا هم جی دستی ترکا قوم پلوکی هوال مزگین تشهید کرنی یعنی هوالا مزگین خود مالی ده یا خبات دکه یعنی او چوی مالکی ده خبات ده هبو کار ریخستنی مگو خواجی ایالت قمتانی بو و چاوی وگرا بیا کاری که به هبو گره بچاوی او خباته کر بو دیستا وگرا شونی خواه لی هوال مزگین هگی ده چه او مالی ده و داره ده انجام پلانگریه که ده قوم پلوی ده و هم جیبو دولت ترک زور به هوالا مزگین دیگران یعنی دو هوال مزگین دیگران دگویا چه جنه کلوره ایالت قمتانیه و او آلانه تبریک و پیک همو وی ریوده به جبوی جه هوال مزگین هدف گرتن یعنی هوال مزگین دی بیجه کساتی رحی پکه که چجا تصمیمی داگر کریه نابه تصمیم دجمنا نابه تصمیم خاین نابه هوال مزگین بخواه دمانجه خود در تخت و خود شهید تخت جبو کود نکه و دست دجمن ده هوال مزگین خود دمانجه خود لسر خود در تخت دمانجه لخود ده هوال مزگین شهید که و چاو شهید که و زور یعنی تشتكي جي او ناك يعني مثلا او خدي مالي دمال دانن او جرد بيجن كاس نترسن بيخوا نترسينن يعني از متخازن ورده چه بيجم هلوستاوي هلوستاكي آپوجي بو هلوستاكي جنكي آزاد بو پشتی ویجی لجماور همو ملت کم دبه هزار انسان کم دبه جنازه هوال مزگیل سر ملی خود کد و گلی تطوانی گلی گارزانی همو داد که آقولانا جنازه هوال مزگین را دکت و ریپیوانه که پر مزن دست بیدی کد او ریپیوانه دست بیدی کد جبویجی شهادت هوالا مزگین را گورن کاری که زور مزن شید چه بو یعنی آل جماور ده همول خودی در کردن مگو یعنی او چگو جی خود دلیگل ده چی کرد بو اگه شیجی کرد بو گل همول خودی در کرد بو ویجی ام بیجی نه هزارا کچ ناو خدانی نه هوال مسکین هزارا جنی گریلاج ناو خدانی نه شهید مسکین اول ناو که پیروز اجی بومه نه قبر هوالا مسکین بیا زیارت ملت زیارت جمع ملت دچه زیارت دکد یعنی زیارت چه ام بیجن هگی تدید نوا کوملگه داشته که پیروز یعنی بیجه دچن می داره یک نخواشت که به دعای خود که دچه دعای بی پکته هوال مزگی جینها بیا جهی کو ام بیجن میرازا جهی کو ام بیجن پیروز بایی کو بچه وی داره جهی کو ام بیجن انسان که نخواش به تشته که ور سری بی دچه سر قبر هوال شهید مزگین دعا دکد بیجن باش بومه وکی ری حواله و مکولاقی و حوالا بن دیسانه امی تکوشینی خوی آزادی سوز و بریاری مجاره که دی بناوه و حوالا بن